هر لی دور سوریه نوینرین حکومت سوریه و اپوزیسیونی و هر وهای جواکا سیویل روجا دشمه لی جنیو دست به گره ششان یا کمبونین کمیته دستوری کر که ده حتی روجا اینه بردوام بن. ده دمکی ده که شاندیه نتوینی گرتی گیر پدرسون با سوریه گشبینی خواه لدور وی گره آنی زمان و گوت که نوناران اره کرنه که دست به گفتگوین چاکسازین دستوری بکن هن چافدر دبیجن اف گرد اوجی وک گرین بره ببرهم به. جبو شیرو وکرنا و مجارین ها عزیز کالو چالگوان جواکا سیویل جنیو بریاسکای بمرای دم باش ما مستعزیز هون چه هیویان جوه گره دکن ته نشان هنه که وی جاره تشتکی بر بچاو وره قزنج کرن؟ دم باش ما مستا برچاوا تدید شاندا و دسپیکر ده دسپیکر شاندا رژیمی یا اپوزیسیون جل جنیفه قصر پالیدوناسیون رونشتن گل ریاستا گیر بیدرسون جبو چاره سری کی مسئله دستور سوری که نه آوابک دیسا او قرار مجلس الامن جهبینی یا 2254 هي اخافتن سر چيبه هر دو مرجع يعني قال حزبنا بيدرسون نقاش سركن وك صياغات دستوري كنه جبو سوريا كنه رجع وحتى نها ازو خواك نيرين مجرى من استوهي غانا بينج برغو حتى نها جا اوين فيدي بن حتى اينج غير برخابتن واواج بيجي وك بيدرسون دناسكن فدناسكن متفائله انه بيجي امغانا اتفاقين قال هر دو الياج وك اوبوزيسيون جي وك ريجيم جي تناسكرين او بيجي جايتجن باشه تشيبه و كيزاني افغارا ششايا جي الو الجنيفه تشيبه وازبينم بي نغرا داوي جبه بيشاروجي جي غر هنج برغو حتى انا هر دو اليج توتشنا هات زلال كرين دوچ تشيبه بس اخافتن تشيبه نقاشا واسه دستور تشيبن قرارا جو بي 2015 یا 2254 جهبينه وطبعا وقت اوقراج دي يخصي 2015 ده تدريب فاصله دولتها دست فكرن انه قرار 2254 انه شكلي سوريا الديمقراطيه بسوريا المركزيه بدولتك الدين ودوله دجابه ما في هركزيته ده حاضر به او قرار يرسل قرار يعني تبحث كرنو ببن سري عزيز يعني رشتنا هر دو شاندان روبرود لعين وكبيل سر همان ماسه و جاره تشتكي نويه يعني ديوان شش جراندا جاره داويه دیگر ششاندا روبرو به هفر رودنن افتر نشانان دشینه گلو اوی کاربن هر آلیه تشتکی جه داخوازن خدا که فهنکی؟ ام هیدینه انو هر دو مرج بشكي جو آلیه خواست سیز بین چه به دو قبیل بکی طبعا برعاية دولي ده بندسته گیر پیدرسون ده ایرو افنی زیگبونا و حازیبونا پیدرسون وقتا کرم کر پیشیا هفدو جو بلی نها بر پرده ده جل هفدو رونشتینه جنیفا یکی ام بگیر حتی یا هشتا و هفتا قال قرشي بينا وقال هفدو دي صار يشتي نجي اوبوزيسيون جو ريجيم جي وبرينا هادي مستورا بي ام بيجي اخضر ابراهيمي بي لازواج تو هيغاتي دنا بينج بل يعني هيج برخوا بده تو او فيجاري دناسكن بيجي تجني تشي ببيش روجي ده حتى اني بيانا واي درك فيجي او باشا ما مستعزيز لسر اصلا ام بين بشتربونا كردان تيدا ام زانن بريدا تم ام بيجن دبیجن ترکی ریگر بون لپیش بشداربونا پارتین ام ببیجن پیانه که پارتین اکیتیان اجتماعی یعنی به تایبتی جی ریوبریا خسر انا کسی بشدار لسر آستا ام ببیجن کردان یعنی دوی درباره دا چته خواستن لگور خواندناته؟ لگور خواندنا من دسپیکا جنیفه ایکی بگرم حتی ایروجو وگنها گروائی ششی دستوری داشت او هیدیه ما انو مناطق کردی هر پارتی کردی ده حاضر به انا کسی اداره ذاتی پارتین پیشورو اف پارتیش در و حمیت ده حاضر ببن وقت مناطق کردی گل اپوزیسیونی به هگر گل رژیمی به وقت مثلا دو تدی دست بکرن وقت ترکیه چاودیر که انو رشتن جنیفه چه به نیزیکبونه که چه به نقابه اپوزیسیونی و رژیم ده بلش قصفه خاکر سر مسئله شهباء و حلب او باجه دوره عفرینی و سریکانی گفه خاکر ترکیه ایلو ترسه که مازن دیسا سر و جاوه هیه تركيا بيجي خطر كي مازن هي مع انه روسيا حاضره ساعرده امريكا حاضره ساعرده بس دي سطرسه كي مازن هي حاضر بينا انا كسيت تن جنيف هندك اسبين لسان النكات يعني في طرف كردي خورتر بجوي عدد وانا وعدد يورو ام بيجي وقت دسبيك ده لجان تشكيل كرن تشلو بينجوا يعني اسبينم داخازه ما او وفد كردي يك مناسبن يك دن بتشي اداره ذاتي بتشي انا كسيبي
انه مرجعيه القرار الكردي السوري هبت ده واري شنو يقولوا جنيف تشيب كرتي ده حاضر به ما في ولا حاضر كرتي باشا اف نبونا في كي بكناتنا في كي يعني جاري كردان ده يعني جاري جواكان بنتوي في جاري هذا كدم في يعني كينا هي افتشتين كنت خوازي ببن افتشتي اطراف الدولي برن ما مستا وقت مثلا يرو ساعه سوريا ام بيجي باقي دولتك دولتي جدر ام بيجي دولتي عربي بقي دولتي امريكي روسي ايراني قالك هيس كتا سوري ده يرو مصالح فكر هنا بيجم ايران يرو ساعه يرو شركه تركيا يعني امريكا وروسيا وقت ناسكرين يعني دوي ب 2015 ده وقت او قرار دركات تريد بشتي هيفكي کنگر استانا پایاک روسیا استانا چیکرش بو او قراره 2254 نچسری برگو او قرار وقتی جه به مافی کردی جه تجه کرن يعني كردا جنيفا يكي دودي دا يعني دا ناس كرن سلفي قراره 2254 اطراف الدولي هنا مستفيد ورقه كردي نچسری دوی برچاوه ما از برچ بيجم نچسری مثلا دستوري في قراشه شادجه بل حتى نهاج تركيا غرق روسيا نفس الشيء سعرده شرحيه مثلا عفرين ايروناي سركرن مثلا جريس بيو سريكانيه قفت تركيا روج بروج زياده بالتهديد هلاوستي هنا كيكي عزيز حتى رجعينت بيش بنيا ويكي ديكي كو داخويانيه كهف باش ام بيجن جنيف دركه تدا كيماني تشتين كل سر اخفي نشان بدن كيواني او تشتغو نقبه واده هاتي جهكرن وك او بيجن امي اصلاح بكن دستور السوري ये बयान आपको अकीद पेशकश बिकन बयान आपको बदन आस्क नक़ब हर दो मिलाद ओपोजिशन जो रेजिम जे बस از تو هیگاتی ده نابینش بر مسئله شر دیسه هیا هر روز تدید گفت ترکیه زیده به آلیه فای اپوزیسیون سوری جه سر کرداج سر مسئله از تو باوری نابینیم یعنی از بجی دیسه دریج به پیش روزه گرن دیجی پیهنه نا بگرد داویج ام هدی که انو ببیا داوی و مسئله بله خالت زلال بو که عزیز کالو چلکوان جواکا سیویل تجه جنیو مرابوی گلک سپاسی بودماته باز بو وجه